Ömer Dilsoz nivîsî em gelek hez ji hêkên gundan dikin. Gelo jiyan sertabê hevsengek e nizanim. Vê pêlê navbera min û peyvê hinekî tezî ye. Em ji hev rebûne mîna hêkên gundan. Tu zanî em hemû gelek hez ji hêkên gundan dikin. Lê em hez ji gund û gundiyan nakin. Tenê hêk. Heta heke hêkên me yên gundan hebin, em devê xwe di hêkan nakin. Xasma di rastiya xwe de hêkek bi navê hêka gundan jî tune ye. Em nizanin çewlik û cihên xwedankirina mirîşkan hene. Piraniya hêkan ji wir tên. Tên berdestê firoşkaran. Dizîçê mirîşkan wer dikin û tînin li ser hêka gundan dinivîsînin û difiroşin me. Em hêkên gundan ji zîçê wê nas dikin. Zîç nîşana gundîbûna wê ye. Em gelek hez ji hêkên bi zîç yên gundan dikin. Lê bîzê me ji gundiyan diçe. Em ji hêkên wan hez dikin. Ne ji wan. Ho gundiyo, ne cindiyo, her reber golikan. Em gava çavê hêkên bi zîç dikevin, yekser destê me diçê û radihêjinê davêjin sepeta xwe û dibin ber kasîyer. Ez benî kavan hêkan jî têke selikê ji kerema xwe. Hêkên gundanin ha, rasenin, vaye hêj zîçê wan li ser e. Xwedê zane vê sibê ji zotika mirîçika gundan peyda bûye. Kêfa me gelek bi malê gundan tê. Bacanê gundan, penêrê gundan, tiriyê gundan, lê îmana me ji gundiyan diçe. Em ji gundiyên necindî hez nakin. Em ji malê wan û pak û zexernebûyê hez dikin. Em wisa bawer dikin ku gundî her çend nexwende û nezan bin jî dilpakin. Hêkên wan jî hêkên rastî ne û bi genetîka wan nehatiye lîstin. Malê wan tu dermanên kimyewî filan bêvan zêde têketinê navê. Em wisa dizanin ku malê gundan malê xas e. Em wisa dizanin ku ew mal mîna hêkên gundanin. Bi dilekî rihet em dikarin wan bikirin. Bayek rabiye û galegaleke wiha berbelav kiriye. Niha em hemû bi vê bawerin. Her tişt bi leza pifa bayekî berbelav dibe di bazarê de. Em tu carê dûçûnê wê nakin. Xwe nagînin ser çaviyên wan. Tenê guh didin wî bay û li me xweş tê. Hêsan e here bazarê barek mirîşkê gundan, zexîre û zerzewatê gundan. Oh! Xêra Xwedê. Axirê ne min got em gelekî hez ji hêkên gundan dikin. Em wisa dizanin ku ew bê og ne. Maneya ogiyê organîzmayê genetîk guherandî. Pak û temîzin. Erê dengê we hate min. Niha hûn dibêjin ew tu behsa çi dikî? Nexwe ez merema xwe bibêjim. Ez gelek caran me û hêkên gundan di nava hêkdankekî de dibînim. Em texma nivîskarên Kurd dişibin hêkên gundan. Lê em hêkên bêzîçin û gelek ji me dilmêne. Tu piv bikî dê bikin şeq û bişkên. Roj 24 saet bi zardevê doza zimanê ku em pê dinivîsînin dikin. Lê tew carekî jî tu kes nabêje kagîskê te bi çendê. Tu ne? Ew gundî ne lê hêkên me xwedan mişterîne. Li bazarê li ser destîne. Pir balam kişandibû. Bo nimûne Alman gelek hez ji donera Tirkan dikin. Lê ji Tirkan nefret dikin. Li Amerîkayê hemû Amerîkî bi basketbolîzên xwe yên reşik serbilindin.
لگاوا دبر تاغا را شکان را درباست بن سری پوزی خواه باددن. از دشم گلک نمونه وی حزو نفرتا پر ناکوک ببیجم. ام حج هیکن گندان دکن. جدونر وان، جلیستکا وان، جدنگو ستران وان، لیم همان وقت جوان بیزارن. ایمانا مجهبون وان دچه و هکه بکوین دستی ما ام وان دتفا خواده بخانقینن. هنجی دل ما لوان رشه لی چه بکن جارتی کتی تاما هیکین وان پر خوشه. هلا او زیچ او هیچ او نشان اورجینال بونیه. خواده خدانن چولکان رازی به. آلیک دانی بو هیکن سپی و باجاری بو سر رافکن مارکتان. آلیک جی بو هیکن گوره بوز این بزیچ او جی هیکن گندانن. جی همان کارگه در بکوین جی حچی یا بزیچه او وکی زریچه. حچی یا سپیه او هلویه او باجاریه. اجواره ببیجم رنگی وانجی جهف جدانه ها. هیکا گندان گوره برنگی آخیه بهنا گندان جیتی. ایجار نیزیک فوارا تویا بیا پرتوکان آمده هیه. امی جکاسه خواه دینن سر دزگه خواه و هیکین خواه ریز بکن. ین می هیکین گندانن ورنی ورنی ورنی. ازانم دیدیسا بالا ولسر هیکن فابریکاسیون این سپیچول کی به. او جی کردن ترکی نویسن بازارا و سر خیری به. خیری بکن او خیری جه نبینن. ام زیچی خواه دی سال هیکن خواهین گوره بوز داکن ام گلک حج هیکن گندان دکن لی حیلتی مج گندیان دچه. ام گلک حسیاسیت کرنا زمان کردی دکن لی ایمانا ما جکد چه جوه حز دکم. عمر دلسوز نویسی جکرم خوره کانال دیارنامه یوتیوب بشوپینن ببین abone دست اخوال زنگل حشیاری بدن ببینن دنا و خیر و خوشی ده دن باش.